stvari koje deca uvek pamte o svojim roditeljima. Dobar dan i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo pričati o stvarima koje deca uvek pamte o svojim roditeljima i verujte, ove male stvari zaista ostavljaju trag. Ako vam se dopadaju ovakve teme, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, odnosno subscribe-ujete i uključite zvonce za obaveštenja o novim videima. Prve dve stvari koje sigurno pamte jesu ljubav i pažnja. Deca pamte osjećaj ljubavi koju im pružate i to je ono što gradi njihovu sigurnost. Svaki put kada ih zagrlite ili kada im pokažete da vam je stalo, oni to pamte. I ljubav ne mora biti izražena samo rečima, već i kroz mali gest. Takođe isto je važno kada odvojite vreme za njih, odnosno kada ih saslušate, kada im dajete osjećaj važnosti. Oni pamte trenutke kada ste bili uz njih, kada ste im pomogli ili kada ste ih utešili. Ta emocionalna povezanost je osnova poverenja i deca znaju kada ste iskreno tu prisutni. Ljubav koju im pokazujete sada bit će deo njihovog celog života i na kraju dana oni pamte osjećaj topline i sigurnosti koju ste im vi pružili. Zato čak i kada ste u haotičnim danima, pokažite im da su voljeni. To je temelj njihovog samopouzdanja i same ličnosti. Ono što je isto važno jeste vreme koje provedete zajedno. Deca ne pamte šta ste im kupili, već koliko ste vremena proveli sa njima. U ovom svetu u kom danas živimo i gde jurimo za obavezama, važno je da se setimo da je i vreme najvažniji poklon. Bilo da ste zajedno u nekoj igri ili idete u park ili samo razgovarate, oni te trenutke duboko cene. Provođenje vremena sa decom doprinosi njihovom osjećaju pripadnosti. Kada znaju da ste spremni da se posavetujete sa njima, osjećaju se bitno. Stvarate uspomene koje će zauvek nositi sa sobom. I upravo ono što Kristina kaže, deca osjećaju kada je pažnja iskrena i kada zaista želite da budete sa njima i te uspomene im postaju sidro u životu. Zato, bez obzira na sve, kvalitetno provedeno vreme sa decom je nešto što će oni pamtiti zauvek. Treća stvar koju će isto sigurno pamtiti jeste podrška u teškim trenucima. Svako dete prolazi kroz teške trenutke u nekom momentu i bilo da je to loša ocena ili svađa sa prijateljima ili neki strah, ono što će pamtiti jeste vaša reakcija u tim situacijama. Deca osjećaju vašu podršku kada ste uz njih, bez obzira na sam ishod. Kada ih bodrite da nastave dalje, da se suoče sa problemima, oni pamte taj osjećaj sigurnosti. Vaša uloga u kriznim trenucima može oblikovati kako će se nositi sa izazovima u budućnosti. I pamtite, vaše reči i dela u kriznim situacijama oblikuju njihovu otpornost. Oni će se setiti kako ste ih naučili da se podignu nakon nekog pada. Vaša podrška će im biti podrška kroz život. A kada znaju da ste uz njih, lakše im je da se suoče sa izazovima i to je snaga koju nose sa sobom. Deca će takođe zapamtiti postavljanje granica i pravila. Deca možda gunđaju kada im postavljate pravila, ali ih vrlo dobro pamte. Granice im pomažu da se osjećaju sigurno. A kada roditelji postavljaju jasna očekivanja, deca znaju šta je ispravno, a šta ne. I pravila ne znače da ste strogi, već da brinete o njihovoj budućnosti. Kasnije shvate da su ta pravila tu da ih zaštitite. Deca uče kroz strukturu, a vi ste ti koji im to i pružate. Kada su granice postavljene sa ljubavlju, deca osjećaju da ih poštujete i da ih cenite. Pravila ih uče odgovornosti i samodisciplini. Ta sigurnost koja dolazi iz jasnih granica nešto je što će nositi sa sobom kroz čitav svoj život. Peta stvar koju će sigurno pamtiti jeste način na koji ih slušate. Kada dete priča o nečemu, važno da ih slušate, to smo već spomenuli mnogo puta, jer oni osjećaju kada su njihova mišljenja cenjena. Iako vam se ponekada čini da pričaju o sitnicama, njima je to jako važno. Kroz slušanje pokazujete im da vam je stalo. Deca će pamtiti kako ste ih saslušali kada su bili uznemireni, radosni ili zbunjeni i način na koji reagujete na njihove reči ostavlja trajan utisak na njih.
Ako osjećaju da ih slušate, razvijaju veštinu komunikacije i samopoverenje. Slušanje im daje osjećaj da imaju glas u porodici. Deca koja se osjećaju saslušano razvijaju samopouzdanje. Zato pokažite im da vas interesuje njihov svet i ono o čemu oni govore. Deca će također pamtiti i način kako vi rešavate konflikte. Deca uče od roditelja kako da se nose sa sukobima. Vaša smirenost u tim trenucima oblikuje njihov pristup konfliktima. Deca upijaju način na koji razgovarate, kako se izražavate i koliko ste spremni da slušate drugi. Kada vide, na primjer, da mirno rešavate probleme, to im postaje uzor i na taj način vi predstavljate model svom detetu. Također, ako ste skloni impulsivnim reakcijama, to je ono što će oni kopirati. Vaš način upravljanja nesuglasicama može imati ogroman utjecaj. Svaki put kada smireno rešavate konflikt, učite ih veštinama koje će im koristiti u životu. Deca pamte vaš primer, kao što sam već rekla, i najbolje bi bilo da bude to dobar model za budućnost. Način na koji rešavate nesuglasice sa partnerom ili sa prijateljima oblikuje njihove buduće odnose sa svojim prijateljima i kasnije partnerima u životu. 7. stvar koju pamti sigurno, odnosno koju će pamtiti, jeste kako se nosite sa stresom. Stres je deo života svakodnevni, ali način na koji ga nosite, odnosno način na koji utiče na vas, utiče i na vašu decu. Deca primećuju kada ste pod stresom, čak i ako im to ne priznate. Deca pamte vašu sposobnost da ostanete smireni u teškim situacijama i oni kroz vaš primer uče kako da se nose sa sopstvenim problemima. Važno je dakle da im pokažete zdrave načine suočavanja sa stresom, jer deca pamte kako reagujete na izazove i kako se vraćate u ravnotežu. Kada vas vide kako se nosite sa izazovima, oni uče o samokontroli i stabilnosti. Deca gledaju i uče iz svakog vašeg poteza. Šta je ono što će deca još pamtiti jeste zahvalnost i poštovanje prema drugima. Deca često primećuju kako se ophodite prema drugima. Kada pokazujete zahvalnost i poštovanje, oni upijaju svaki vaš kontakt sa drugim osobama. Svaki put kada se zahvalite ili pokažete ljubaznost, vaša deca to registruju i zapamte. Učite ih važnosti međuljudskih odnosa. Kada razgovarate sa vašim partnerom tako što imate poštovanje prema njemu ili prijateljima ili čak strancima, oni uče kako da se ophode i prema drugim ljudima, odnosno svojim drugarima i vršnjacima, kao i vaspitačima i kasnije učiteljima i profesorima. A vaša sposobnost da cenite tuđe napore postaje model za njegovo ponašanje. Deca koje odrastaju u atmosferi poštovanja razvijaju osjećaj empatije. Ono što će sljedeće deca pamtiti jeste sigurno kako ste ih naučili odgovornosti. Deca pamte način na koji su naučene odgovornosti. A kako to? To je kada im date, na primjer, zadatak, oni osjećaju da verujete u njihove sposobnosti. Čak ako su to neki mali zadaci. Da. Kroz odgovornost deca uče o važnosti i doprinosu zajedničkog rada. Svaki put kada završe neki zadatak, oni osjećaju ponos. Uče kako da preuzmu odgovornost za svoje postupke i na taj način stiču samopouzdanje. Kada ih podržavate u procesu učenja, oni razvijaju samopouzdanje i osjećaj kompetentnosti. Način na koji pokazujete sreću deca će sigurno pamtiti. Oni pamte trenutke kada ste bili srećni. Kada vide vašu iskrenu radost, ona im postaje nešto ka čemu teže i nekako im ostane urezana u najlepšem dijelu sećanja. Vaša sreća je važan deo njihovog emocionalnog razvoja i kada ste radosni, učite ih kako da cene male životne vrednosti. Kroz smeh, zajedničke igre i trenutke kada se osjećate dobro, deca pamte kako izgleda srećna jedna porodica. Pokazivanjem svoje sreće dajete im primer kako da pronađu radost u svakodnevnim stvarima. Srećni roditelji kreiraju i srećno okruženje. Vaša sreća je temelj njihove sigurnosti i radosti u životu. To je lekcija koja ostaje sa njima zauvek. I zato je jako važno da bez obzira na sve uvek pokušavamo da ostanemo pozitivni i da im pokažemo koliko male stvari mogu biti jako velika sreća. Sve ove male stvari deca pamte tokom svog odrastanja. Vaša ljubav, vreme, podrška i sreća oblikuju ih u osobe kakve će postati. Hvala vam što ste gledali ovaj video i podelite sa nama koje trenutke vaše deca pamte i šta je vama ostalo u sećanju iz vašeg detinjstva.
I naravno ne zaboravite da se pretplatite, da lajkujete video i da uključite zvonce za obaveštenje. Hvala vam što ste bili sa nama. Do sledećeg puta. Vidimo se u sledećem videu. Krenimo! Krenimo! Koja nam je tema? I deliti sa vama korisne savete. Nećemo savete deliti. Znaš ono iz igrica, ono jej, kada ono upadne u... Jesi dala to u pizzartu? Nije ni važno. Ostaju i postaju sigurni u životu. Čuti, tamo se skoncentrišem. Smiješno. Da li to bile sitnice u njihovom životu? Da li to bile sitnice kod njih su to... Nije ni važno, šta sam htjela reći? Ota! Bip! Neko da nas gleda, ljubi... Šta je smiješno? Da, glupo je. Šta je smiješno? Ajmo, meni ništa. Apsolutno. Dete provedeno vreme s djecom, što će se spatiti za uvijek.